हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तमो में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambulu binaka. Se koe ongo na pakalele kani no ande tu koe na mbungi ndindai. Endo na tangani ambaki ono sambulu kandua kaya dumai na nonda bonua na madau sauti e sabandita ke na bugni mate ongo na COVID-19. Le sumai na tangani ongo mai Sacramento, Amerika, kamai dhingu e Okalandi, New Zealandi, nimberneado mai kina nonda bonua. Ati ko bakati tiki se quarantine tiko na tangani ongo e na ngau ne bandita ki kina bua na mate ongo. E sa tini tau toko na kisi o kati waka border quarantine cases ka bandita ki e na nonda bonua. E bandita ka na iliulu ni mate ni tu po renge mbani marama ni na pakapurea na mate ni tu e bunga na takataka ve kianta na liu ni bonua e biti. Ngoe salamuruti ngana kia na tar na stesen ni obisa e so na pali ni mbula na ve tambana ni mate ni tu kia na pakalebuta ki na ve matambose e so. E kurine ngoe e tiki ni sasanga ni mate ni tu e na buku ni kia na pakapurei e bunga na takataka e na ngauna nrendre ongo. Lima na leo ni songo-songo pa politiki na Social Democratic Liberal Party e rasa solia na adhanra e na kena ngandrebi me pakatawani na itutu bagi buku-buku ni liulu ni songo-songo na Sodelpa. Ngoe oka kina o sitiwen rambuka, rua na leo ni palimendi, kena loya o Filimoni Vosorongo o katelanga kina o niko na waikula. Tukuna na waikula ni ngandrebi me taur na itutu baka buku-buke ia era tokona na yadadaba e bagandi itaki kina itutu ya. Esa songo tina vola kere e na buku ni tutu e ruongo na iliu ni songo ke ne buka ni liu e na singa e na noa. Kinangito, e se rauti ko kina timi ni nandronga suba se na itasiri me na tau kena na bilo lebu ni Fair Brother e na ambakiongo. Hindi naman tangani rito sa ambole oti ia na rawa ni rito mboleta na bilo lebu ngo me baka ni itubu-tuba e taurubaki e tautubata kini tubu-tubu ningito ka taurubaki e na Rainfall Shield e Nisulandi. Era toko na karamara utaka na beitimi kia sara na itubu-tubu bongo kasabandonoi may nambose bagambaki sa oti. May dabekiri na bagaleleka ni noanda itukutuku na kia na ikuri e rauna na sema na stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni bagadingu binaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.